पाउसेद युमफम ओइबा मरुओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी ngari gali की दुकान सिंगी वाथोक ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऑर्डर हाईकोर्ट ने चनहंदना थमखरे IMC वर्सेस MISRC मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन MISRC न मार्च कुंट्रा का माथोय लिसिंगनी कुनमाथोय द पीखिबा ऑर्डर अमदा खोरंबल कैथेल की ngari gali द दुकान फमली पसिंग द माखोय की दुकान सिंग अदो मनिंग ममंग अनिमक द थोंग हांगदन फमबा यागनी आइके बोर अदो इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन IMC की म्युनिसिपल कमिश्नर ना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर द साइलेंस तौरकपदगी MISRC ने पीखिबा ऑर्डर असी हाई कोर्ट द फाइल तौरकलिबा केस असी की मथंग की नुमित नवेंबर 9 फाउबो चनहंदना स्टे तौदुना थमग्रे MISRC ने पीखिबा ऑर्डर दु कमीशन असी की एक्टिंग चेयरपर्सन खाइदेम मनी की क्वारम न मार्च कुंट्रा का माथोय लिसिंगनी कुनमाथोय द चथकिबा कंप्लेंट केस नंबर 187 ऑफ 2020 की प्रोसीडिंग माथुंगी न पीखिबने कमीशन द फाइल तौरकलिबा कंप्लेंट पिटिशन अदुगी पिटिशनर ड्राई फिश शॉप्स ऑर्डर्स एसोसिएशन नागामपल इम्फाल की सेक्रेटरी निगोम्बम हेरोजित जयकुनगनी फन मसामक ड्राई फिश की डीलर ओइबा अपोपा M इबोमचा निगोम थोंग केदन पानुंगने माना फाइल तौरकलिबा कंप्लेंट पिटिशन असे के रेस्पोंडेंट सिंग मणिपुर लेंगा की प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोद लोइसंग असे की डायरेक्टर अमसुंग IMC की म्युनिसिपल कमिश्नर है नमिददुदा MISRC ने केस असे की प्रोसेसिंग तौखलपदा मसीगी नकल अनिमक्त लेखिबा काउंसिल सिंग सबमिशन सिंग ताबक लोइनना केस असी के मरी लेनबा रिकॉर्ड लेबा मटेरियल सिंग एग्जामिनेशन तौरबा मतुंग द मैटर असी के रेस्पोंडेंट अहुमना ड्राई फिश ओनर द मखोय की दुकान सिंग अदुगी मनिंग थोंग आयरन शटर सिंग अदु पुन्ना हांगन गदबनी मरमदि थौंग असी दुकान मपु सिंग असी की लोना याबा प्रॉपर्टी सिंग नि अमसुंग मखोय की हिंगनबगीदमक बिजनेस की थबक असी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज G 21 अमसुंग 300 एन पीबा अयाबसिंगनी आइकेपने लोइनद केस असी कंप्लेंट अमसुंग अतोपा दुकान मपुसिंग द रेस्पोंडेंट सिंग के मेकेदगे मिनिमम गाइडेंस वैल्यू ऑफ लैंड मार्च 2012 की मदुगिना मखोयगे लमसिंग एग्री तबिख्रबनी आबो वफम सफोंदोखिबने आदमोइनमक MISRC न खोरंबल कैथेन की ड्राई फिश शॉप ओनर्स एसोसिएशन की मेकेदगी फाइल तौरखिबा कंप्लेंट केस कमरी लेना पीखिबा ऑर्डर अदुबो IMC की म्युनिसिपल कमिश्नर न फिटिशनर ओइदुना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर द साइलेंस तौरखिबने केस असिगे रेस्पोंडेंट सिंग द MISRC की एक्टिंग चेयरपर्सन कमीशन द वकलोबा ड्राई फिश शॉप ओनर्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी एन हेरोजित प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमिश्नर महूट अमसुंग डायरेक्टर महोद ने हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर न IMC की म्युनिसिपल कमिश्नर फाइल तौरकिबा पिटिशन अदो रिट पिटिशन सिविल नंबर 656 ऑफ 2021 ओइना लौखलगा मसिगी हियरिंग सलिबा था असिगी तरुक्ता जस्टिस खैराकुम नोबिन की बेंच न जथके कोर्ट मैटर असी लौखलकपदा पिटिशनर की माइकेदा सीनियर काउंसिल वाई निर्मोल चांद न लेबकी महान कोर्ट तौकिबा सबमिशन सिंगी मनुंगदा MISRC न पांगथोक फमथोकपा इंक्वायरी पांगथोकलबा मतुंग द रिकमेंडेशन पीबगी एबली लई अदुबा माकी केस असिगे मतुंगिनदी कमीशन थबगतो सथबगी मुहूर्त दुकान मपुसिंग द मखोयगी ममांग थोंग खक्तद नतना मनिंग थोंग सिंसु हांगदोकनबगी आयाबा पिथोकलंबनी आइगे कोर्ट फेडरल काउंसिल की सबमिशन सिंग तारबा मतुंग द केस असिगे रेस्पोंडेंट मरिमक्ता मथंग थागी मपन फावगी मनुंगदा पाहुम पिरकदबा नोटिसिंग इशू तौखे कोर्ट न इशू तौबा नोटिसिंग अदु रेस्पोंडेंट नंबर 3 अमसुंग फोरवारिबा प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमिश्नर महूट अमसुंग डायरेक्टर महूट की गवर्नमेंट एडवोकेट एल मोनामलाना लौके दुका ड्राई फिश शॉप ओनर्स एसोसिएशन की नोटिस न सीनियर काउंसिल एंड जॉर्डन ट्रोन लौके हाई कोर्ट न रेस्पोंडेंट नंबर 1 ओइरबा MISRC की एक्टिंग चेयरपर्सन दसो कोर्ट की नोटिस असी स्पीड पोस्ट थाना डायरेक्शन पीखिबगा लोइना कमिशन असिना मार्च 19 लिसिंगनी कुनमाथोय द पीखिबो ऑर्डर दा ड्राई फिश शॉप ओनर्स इन मखोय दुकान सिंबो मनिंग ममांग अनिमक्त थोंग हांगनबकी एबा पीखिबो ऑर्डर अदुदि केस असिगे मथंग किलोमीटर ओइबा नवेंबर 9 लिसिंगनी कुनमाथोय पाउबा चनहंदना थामले आइखे माखा तरकपा अतोप पाउ अमदना ताइवान न केदोंनुंग द चाइना द नोंजबगी थबक तौरोय साइ चाइना की प्रेसिडेंट जी जिनपिंग न होकिबा थांग नुमित ताइवान बो बाइजिंग की मखा द मनिंग तमना लेहनना बहोनागनी आइना फोंदोकिबा वफम अदोब ताइवान के प्रेसिडेंट साइ इंगवेन अकन बमोंग द जानिंग द फोंदोकिबा लोइना ताइफैना काइदोंनुंग द चाइना द नोंजबगी थबक तौरोय आइना फोंदोखरे
Sandal Taifai dengan si pangtok kibat Taiwan ke National Day Thorong Wari Leidana President China wa famba si pangtok kibane. Mana makata na pangtok kibada Taiwan na makoi ki defense system mapanggal kangkan na bahona bada ahin pamiyang tamle. Hauju maki wena China na chathar liba kahin ba thabak tohong singa sigi paukom bi batau khiroi. China ki policy hana mafung fana khang to na bahona ki gani. Taiwan na China ki maki da paukom amata pi da badam param warga island na jibo. Makoi nirai laina laksin bangang pani haina Beijing da khalibo wakhalasi wakalon mabung phada bagi thawong me. Kali gumba China na makata na ahin bathabak sing chathar labadi madugi chap chaba paukom pi na basem sadon lai. Atuma bukai na ungkan narak padagi tholak kadab khotong chathaba singa dugi khalaga tumina yengdun lai bani haire. Panbaja pada hau kiba kumjali singa bagasa pani fuga mapanda thokiba Chinese Civil War ki matung da mai pa khrabasing. Aduna People's Republic of China semduna Beijing rule tauki aduga maiti hauraba miyoi aduna Taiwan da chenduna anoba government amma semduna laikibane. Taliban na US bu makoi ki regime da jaikai thingkai ba pirktana ba section warol pikre. Taliban amadi United States ki marakta Qatar ki capital Doha da wari sana ki bada United States bu Taliban ki regime asida jaikai thingkai ba ki thawong sing chatharakta ba section warol pikre na official report ama ki matung ina phangdorakle. US na Afghanistan dagi andokhraba matung tarakpada Taliban lebak asigi sasan ki subli pai ki basaira kasida Kanglup na iba maungda sathi ba makal ki weba bombing chatutuna mi hatmi punge thawong sing ama chatharakli Syed Mox amada lai kurum lingai matamda sujat bombing chatharaki bagi thawtok da mioi homfogan ithoi shire aduga mi chakya mana aso panang grabane Qatar ki capital Doha da thangchuna mit ki hawra kana maijin mit phawba wari sana ki ba asida Taliban ge delegation da US ki delegation da kangan ki wafam amana makhoi ki government bu son than na thawang sing chathar pa targa dileba ka sigi miham ki problem mayok nagane irai no bit kundus to leba chat mox amada bom pokhai ki bagi thawdo ga do Islamic State group na pang thok pani hana claim to khrabane Taliban na sakti pai khrab matung tar pa bom attack sa thuduna bisi mina ki thawong kya amasu hengalagli Taliban na US tamba yek na kangan ki wafam amada Afghanistan da leba Taliban ki government asi yai khai thing khai pa pinar bagi thawong sing chathar pa targa de Madu kanagumba amatagi oina afabu oiroi hana Taliban ki foreign minister Amir Khan butaki na phongdokre Myanmar ki military general ASEAN summit yahundaba yana leire Myanmar ki military regime asikulusing ba sinalepa kasida santi hanjana na pakidamak thajaba pikiba road map adu thabak da pangthok pangam da targa di tha asi atheng ba saruk da pangthok kadoriba ASEAN summit baton tawroi hana phongdokre February tarik amra military ku chathakra matung tarak padaleba kasida kangkong chaiba ki phiba mama mayok laduna lagle bane Saliba sahi asigi April thada Association of Southeast Asian Nation ASEAN ka point manga gi jana ki ba thawrang ama Myanmar ki military regime da thaba bana pangthok pangamdre aina grupa sige Myanmar special envoy orba ED1 iyo swapna phangdorakle Masina marmuraga Myanmar gi losing ba Senate General min ohung Halaying bus liba tha asigi ating basaruk da pangthok durba ASEAN ki summit ta jaun da yana leire February tarikam da military ku chathaki bi thong aduna sahi tararom chun liba kasina democracy ki lambida khong thangjala ki ba adu arem tahan ki ba loina liba miyam na military sasan ki mayok to protest to ba ki hongjang chaksila ki bane ASEAN ki hoje chairman ki fampar ba Brunei ki second foreign minister A1 hai ki bada ASEAN ki plog asina military ki government ba October ki tang kuntarukta pangthok pa hugudurba ASEAN ki mifam adu de jauna ba baton tawraroi aire maka tarakpa atop pau amadaso Jammu and Kashmir da lalhaubasin mission taruk hat ke bagi security nam yoi chatret hena fajan khre haukiba na mitkhani asida khulai paibasin Jammu and Kashmir mission taruk halam khiba gamar leina na security force nam yoi chatret hena fajan na thamkhre security na fajan na thamkhra ba miyoi sing adu Jamaat Islami natrakana overground workers sing waram bayai hena thajanare senior police officer aduna haikiba da fajan thamle ba miyoi sing ase lalhauba ga samla ba miyoi sing ne Kashmir Valley da lalok basing da misam sing hat bagi thawong aba satharakli ba si thingna na bagi damaktane Kashmir Valley da mi hat bagi sang hengalakli ba si Taliban na sakti parak padagi hoigani haike Kashmir Valley da khulai pai basin misam sing hat basing asi ayam ban minority check amasung Hindu community ki mioi sing ne handa da na alam ki ba mioi sing adu ki manung da school gi oja ani pharmacy phamba ama yauri hoki ba January thadagi asi phawda khulai pai basing aduna non muslim civilian kunipan arkre Hauki basagul sen mitta home ministry na senior officer team ama thabak taki sas thabak tuna operation ki phiba madu yangchilam balai khre masigi matung the home minister Amit Shah local officer singami phampang to khre amarum da thau thogodu Jammu and Kashmir ki lieutenant governor Manoj Singh akan bamong na kantem tawraduna
madugi paukum chap chana pigani hana phongdokre aroibada content singa sigi maruiba pau khara asiba pawdam jariba Manipur local news YouTube channel amade Facebook page asedagi yengbidiba punba pathaga jari channel asana tamta kanarabadi subscribe to be subscribe to be like and share to so kawi namakpo amakhanna thaga jari